मैम इंस्टाग्राम की हमने कानगदबा फीचर्स अमसुंग सेटिंग अनिउमतंग आई मैम शेयर तौजगे सी यूज तौबियो बे हम कानगदबा फीचर्स अमसुंग सेटिंग नाक्तन इंस्टाग्राम पार बिचिनाउ पुन्नमकना मैम अदु वीडियो सौति ममांग एंगबिर बिचिनाउ पुन्नमना हजु फु चैनल से सब्सक्राइब तौबिद्रबो और प्लीज सब्सक्राइब तौबियो बेल आइकन दरम ऑल द थंबियो मतुंग से मैम के मक्ता सुम कानगदबा इन्फॉर्मेशन अमसुंग नॉलेज अमसुंग ट्रिक एंड टिप्स की वीडियो अपलोड तौजरके मैम अदु अहान बसी कनो है मतम दिखोगी इंस्टाग्राम से दिखोइना फॉलो तौरिबा मिसक सिंगदुनसु खंगमंगमिको कना अतै सुमाना फॉलो तौइ हाइबसी followers na khoi kana kana tai follow tawi haibisi noi khangma mi ko Instagram sida adu sina yamna problem oi bisi arong mani khoi girlfriend na ta boyfriend nang na dugi misak to follow tawri du kai gino ma follow tawganu adu adana yet na khatna mem arong mani ko mem adi khoi ni khoi gi followers se atopa de khoi na hide to bi ai bu han da bi ai ba mo khoi da moi na khangma moi bisi gi setting ji kai gum bai khoi na use tau batara ga de comment use tau gani adu gi damak tisina punna mang ahanung ti Instagram so open tau biro open tau matung da interface mem sumana u fangani ko adu ga sigi profile icon se click tau biro icon se click tau matung da sigi 3 dot se click tau biro 3 dot se click tau matung da si search bar se sakbi jang biro mem da se click tau biro se click tau matung da sida limit ana mem na search tau biro ba have te yong sida limit interaction ai mem na se click tau biro se click tau matung da sigi mem gi ahan basang matam da na effect ngai ko mem du han jage ai halla thoga asange ko share limit interaction ai se click tau biro se click tau matung si turn on lai si mem gi sum lai ram gani off lai bitara ga de si on tau biro si on tau matung da mem dane who will be limited ai si mai ai gi si mem se click tau biro se click tau matung da my interface mem sum na u fangani ko ahan bai si mem gi kai gumba off lai ram bitara ga de si on tau biro ba aduga mai ai gi recent followers ai si su mem na on tau biro ba si gi toggle si war ga di khoi gi followers sing duna khangmanga mari khoina kana kana follow tawi haibsi si mem gidam tiam na kana gadra khalli yari khoi mem su khangan bio share tawbiyo ko mem ani suba features si kai no haibu khangnai dam ti sina punna man Instagram su open tawbiro open tawra matung di khoi gi message thara fam se click tawbiro se click tawra matung da mem for example ai sidagi mafam da thara ge bako fetang ai sida thara ge ba si account sida adu ai se changbiro se sang matung da mem se plus ke icon am uri si mem na ubiram gani engo se click tawbiro se click tawra matung da si magic si engo bi khoina kana gum da propose to ning matara ga sunatre khoi kai gumba de mong da topa style da kai gumba thaning matara ga de sigi draw hai si new features ni mem se click tawbiro se click tawra matung da mem na sigi khoi gi sau haning ba size se ai pic na thammage adu ga sigi khoi gi ahan baina tiktok se click tawbiro adu se color am choose tawbiro for example sidan hoin ining ba de sumana yam faza mong de sumana I be ya ne ba mem sumna ibiro for example ai sida I love you ni ireko adu sidi khoi na si send button se click tawbiyo ba sida hojiki atop account da sumain chat kare myam si screen sida si myam gi damak tiam na kana gadra khalli ai ani sube account eng han gi sida message la amani engo sida ai se changage ai ani sube account sida adu se message di engo ji comment la ke hebdu sida ubi fangai si la iko myam sumana khoi chu kana gumam da yam fazau mong di yam ne stylish suman thaning mu tar ga si try tawbiyo ba mi ne chungak angak pamchan gani do myam si su myam gi damak tiam na kana gadra khalli adu ga ani ahum su basina kai no hai matam na myam koina kana gum mi sa am ga thana ba message si koina message si sin taw khib gan hai di mane pa khib ga yeng khib ga masan automatic message si direct taw han bi ai adu gi damak sina punna mana thana ba mi sak tu gi profile kon se click taw biro sida adu ga myam sida disappearing message ai se chang biro asa once they we are seen nice myam offline sigi makha gi ani su ba si se tham biyo ba si tham bata ra ga di koina sida thana re ba message punna mak to mangon da ina thakre adu mana sin daw hi masana dum automatic ka khane ba message si sum yam gi damak tamna kana gadar khali yarum ko myam su khan bi share tawbiyo matung se myam gi damak sum ba kana gadaba information sum knowledge sum trick and tips ki video upload tawjar ki myam adu yam ngasi ki video si ko soidelo seminar si matung amak ki video ngai minar si goodbye